Dobar dan, moje ime je Ante Vrdelja i voditelj sam marketinga ovdje u Muzeju povijesti video igara u Zagrebu. Jako sam sretan da mogu biti uključen u ovaj projekt. Inače sam direktor razvoja poslovanja kanadske tvrtke za izradu video igara Big Blue Bubble. Evo, neke od naših igara se vide tamo iza mene, ne znam da li se vide, ali ništa, zato pokazat ću vam kasnije, kao što ću vam pokazati i nešto od svojih omiljenih igara. U životu sam izradio ili sudjelovao u izradi od nekih 10-ak igara. Odigrao sam ih više od 1000 po nekoj procjeni. S poslovne strane i za mene bi bilo bolje da je obrnuto, ali za vas je dobro da je ovako, jer kad vam kažem koje su moje omiljene igre, možete biti sigurni da su dobre. Omiljeno mjesto u muzeju zapravo smo dodali tek nedavno. Radi se o eksponatu koji pokazuje način na koji je evoluirala grafika i grafičke kartice na PC-u. Za nekog ko je kao ja, malo ili puno nerd, mislim da će to biti i njegovo omiljeno mjesto. Baš mi se jako sviđa. Jako cool, vidjet ćete. Pokazat ću vam sad. Dakle, moje omiljene igre, igra broj 1. Ja bih rekao klasičan izbor Monkey Island. To je avantura iz LucasArtsa, odnosno divizije LucasArtsa koja se bavila video igrama u to vrijeme i inspirirana je zapravo jednom vožnjom, to je tematski park Pirat iz Kariba. Naravno, pošto su Monkey Islandu malo kopirali Pirat iz Kariba, onda su kasnije Pirat iz Kariba kopirali sami sebe, pa je od svega skupa nastala ova jedna piratska saga i ja bih rekao za mene odavdje sve počinje. Sjećam se kako je igra izgledala na ekranu gdje mi je u to vrijeme bila Amiga, ovo je verzija za Amigu. Iako ovo nije baš ta kopija koju sam ja igrao tada, ovo je komplet in Deutsch. Ja sam naravno igrao englesku verziju. Da, smijemo otvoriti ovu kutiju? Mislim, ovo je prijatelj dobio zajedno sa Amigom koji je kupio od nekog Njemca. Njemci svi vole i dan danas avanture, pa je on poslao i taj Monkey Island, svoj primjerak njemu, a ja sam ga onda dobio u toj razmjeni. A sad ako ja otvorim, ja ne znam šta ću unutra naći. Možda je La Cucaracha još prisutan. Sad ćemo vidjeti. Nije, ovdje imamo diskete, jer u to vrijeme ko je imao DF0 i DF1 drive, mogao mu je život malo biti lakši ako nije imao hard disk, a većina nas nije imala. Tu je popis tog Njemca, gospodina Njemca, Tom Maten, to je vjerojatno on bio u dućanu. To nam ne treba, ali ovo je jako cool, ovo je vrlo starinska zaštita protiv kopiranja. Vi ste kupili originalnu igru, ali ako ste presnimili susjedu na disketu, onda je on nije mogao pokrenuti ako nije znao odgovore na ova pitanja. Pa ste mu morali onda iskopirati ovo, ne znam kako. Pa da, iz tog vremena moji izdavači nisu bili ni LucasArts, ni Activision, ni Electronic Arts. To su bili Razer, Fairlight i druge piratske grupe tipa Lizard Soft, koji mi je ljubazno i presnimio moj Monkey Island i jednu od najljepših igara koji sam igrao ikad. Moje najdraže igre igra broj 2, radi se o Baldur's Gate 2. Igra je iz 2000-ih, mislim da je od prve igre do dvojke prošlo 2 godine, onda od dvojke do trojke je prošlo 20 godina, dakle sljedeći Baldur's Gate izlazi za 200 godina od danas. To će nam biti dovoljno da pogledamo šta je u ovoj kutiji. Svašta tu ima knjižica, ima nekakva mala mapa. Da. Ovo je sjajno, meni fale te kutije dan danas, više ih nema, sve su igre digitalne, a opet imam ih toliko da ne znam kud bi s njima. Kad bi makar imali neki muzej negdje. A čekaj, pa nisam najbitniju stvar rekao. Znači, uz svoj primjerak Baldur's Gate 2, ja sam posjedovao i službeni guide, znači upute kako igrati moj omiljeni RPG. Igra se zove Baldur's Gate, radi se o gradu u fantasy svijetu, u Forgotten Realmsima,
koji je otprilike, ako možete zamisliti Zagreb, samo da je cijeli zapravo Zagreb Dubrava ili Knežija. Takve su tamo zbivanja, jako je zabavno to bilo igrat, ali toliko se toga zbiva da morate imati uputstva, pa onda malo konzultirate ovu knjigu, ne znam otkud mi ovo, mi neko dao, čini mi se na konferenciji kao poklon, nisam kupio, ali je sve onda unutra lijepo objašnjeno. Kaže, iz Prima Gamesa vizitka gospođica ili gospođa Mary Ann Booth. Evo, ona mi je to dala prije 25 godina. Ali sjajna stvar. Moja najdraža igra broj 3, ili najdraže igre broj 3, ne znam zašto sam ih stavio sve pod jedno. Koliko ih smijem imati? 3, 4. Onda 3 i 4 su The Last of Us i Uncharted iz Naughty Doga. Obje izlaze za PlayStation 3. Prvi Uncharted izlazi u vrijeme kad je sama konzola, Last of Us nešto kasnije, ali vrlo brzo postaju moje najdraže igre svih vremena, pa sam ih zato donio. Malo sam varao, ove igre nisu iz kolekcije muzeja, iz moje privatne su kolekcije. Radi se naime o posebnim pakiranjima koje su oni proizvodio samo za novinare. U bivšem životu bio sam novinar, pa sam imao sreće da su me se sjetili. I uvijek bi to napravili ovako u nekom lijepom pakiranju. Ja ću sad to malo pokazati, jer sam jako sretan da mogu. Ovo je zapravo pakiranje Uncharteda 4, onog zadnjeg i po meni najboljeg, u serijalu koji je uskočio u hlače Indiana Jonesa dok je Indiana Jones bio na nekom odmaranju. Pa sad se Indiana Jones vratio pa bi on bio Uncharted, ali ne ide to tako. Međutim, Uncharted ne kradu samo igre, od njih posuđuju i filmovi, pa je recimo jedna scena u novom Mission Impossible sa vlakom kad se otvara. Ako ste igrali Uncharted, sjetit ćete se tog sigurno. Ali ovdje opet imamo lubanju, to znači da smo mi good guys. Uvijek je lubanja znak nečeg pozitivnog, dobrog. Ništa tu nije alarmantno. Ovdje imamo mapu sa zlatnim slovima. Ovdje je novac koji mi je Sony dao, 100 eura za recenziju, da bude dobra. Da, malo se skrtio, ali sjajna stvar. I osim CD-a ovdje, mislim na zadnjoj stranici bude i poseban dukat koji je igrao igru, nešto ću mu to značiti, ko nije, bit će za fliper. A možda još draže pakiranje mi je The Last of Us. Neću puno objašnjavati o čemu je igra, snimljena je istoimena serija, pa čak i ako se ne zanima igra, možete doznati o čemu je bila gledajući seriju. Pakiranje je spektakl, znači ima rupu i to pravu. Je li ovo prostački? Okay. U samoj kutiji se, koja je jako cool, to prekrasno izgleda, su upute i disk sa igrom, šibice i kazeta sa potpisom gospodina Gustava koji je radio zvuk za ovu igru i kompozitor je bio, i ovdje je on napravio ovakvu kazetu sa soundtrackom. Ponovo ima poveznice sa samom igrom, ali onda kad otvorite kazetu, onda zapravo je to USB stick precool. To su bile moje najdraže igre, 3, zapravo 4. I kad pričamo o igrama, često se spominje da bi trebali uzeti, kad bi birali samo jednu koju bi uzeli na pusti otok, koja bi to bila. Ja imam jednu koja to ne bi bila. Znači, prvo sam u njoj jako puno vremena, Unreal Tournament 99. Multiplayer pucačina, fenomenalna igra, fenomenalno društvo u to vrijeme. Međutim, na pustom otoku ne znam s kim bi igrao, pa recimo onda ovo ne bi uzeo. Evo, toliko od mene za danas. Svojih omiljenih igara imam još, siguran sam da imate i vi. Imamo ih svi koji smo radili na ovom muzeju i vi koji ih posjećujete. Pa uvijek nam je drago da dođete i to nam kažete i da o tome pričamo. Ovako pred kamerom ili na vama je, ali u svakom slučaju dođite. Zanimljivo pitanje, recimo za Pedra ne znam kako su s njim i Bradonjom.